nongeye kubaha ikaze mu makuru yacu kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatatu 2024 muri iki gitondo. Ikaze mu makuru yacu ku buryo bw'incamake. Uburere bwa Rubavu na Musanze bwibasiwe n'ubutsiko bw'amabandi yise abarembetsi, abuzukuru ba shitani, abamarine, abamanuzi n'aba Repubulika. Umuvugizi wa polisi ya Fande Rutikanga avuga ko ubu atari ubutsiko bwa nyabwo ahubwo ari abantu babugira bwo, kandi ko budashoboka n'agatsiko gashoboka ngo kameze gutya ku butaka bw'u Rwanda. Naho guverinoma ikorera mu buhungiro ihagarariwe na Padiri Nahimana yakoreye inama yayo ya mbere muri Cape Town muri Afrika y'Epfo. Ni inama batangarijemo ko kandida Perezida Nahimana ari kwiyamamaza kuzayobora Repubulika y'u Rwanda, ndetse abaziyamamaza ku mwanya w'abadepite liste yabo nayo yashyizwe ahagaragara. Turabigarukaho. Mu Rwanda kandi ikibazo cy'abacuruzi n'imiceri yafatiriwe muri Gasutamo gikomeje guteza umwuka muke ndetse n'ibiciro kuzamuka ku muceri hagati y'abacuruzi n'abashinzwe politiki y'ubucuruzi n'isoreshwa. Mu nama yabaye bagiranye na Rwanda Revenue Authority bavuga ko ubuziranenge batabonamo ikibazo, nubwo bivugwa gutya ariko harabibonamo ikibazo cya politiki cy'umubano mubi hagati ya Tanzania n'u Rwanda. Hagati aho Perezida Trump yongeye kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko gereza zayo ubu abantu bashizemo bose basigaye bohezwa nk'abimukira kujya gusaba ubuhunzi muri Amerika. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya avuga ko Trump ibyo avuga ari ibinyoma. Mu kiganiro yahaye CNN, ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye muri iki gitondo. Uburere bwa Rubavu na Musanze bumaze igihe bwibasiwe n'ubutsiko bw'amabandi yise abarembetsi, abuzukuru ba shitani, abamarine, abamanuzi n'aba Repubulika. Aba benshi bakunda kugaragara bambura abantu, batega bakora uduco tw'ababandi, bakambura abantu amafaranga, uvuze bakaba banamwica cyangwa se bakamukubita kugeza bayinere. Abaturage benshi muri buno burere batangaza ko basigaye bagenda bafite ubwoba ndetse nta mutekano bafite. Ubwo yabazwa kuri ibibazo, umuvugizi wa polisi ya Fande Rutikanga avuga ko ubu atari ubutsiko bwa nyabwo ahubwo ari abantu babwitabe, kandi ko butashoboka kuba ku butaka bw'u Rwanda muri iki gihe. Avuga ko mu butaka bw'u Rwanda inzego zikora kandi n'abameneramo. Nubwo avuga gutya Fande Rutikanga avuga ko kandi ubutsiko akenshi groupe z'amabandi bibudutsiko iyo bagamije ikintu kimwe, ariko avuga ko ari umuntu umwe n'umwe bitewe n'inzara cyangwa se n'ibindi ashobora kugenda akambura umuntu ku ngufu, kandi ibyo bikaba bitakwita ubutsiko. Fande Rutikanga avuga ko kwitwa ubutsiko bwitwaje intwaro cyangwa se n'indi ntwaro gakondo bidashoboka ubutaka bw'u Rwanda, kuko inzego z'umutekano zikora kandi ziri maso. Rubavu ndetse na Musanze ni uturere twagiye twibasirwa ndetse n'umutekano muke. Ibiheruka n'abantu bateyemo ibisasu biva muri Kongo. Ubu burere kandi bufatira runini leta y'u Rwanda, by'umwihariko ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubukerarugendo. Amakuru yacu reka tuyakomereze muri guverinoma ikorera mu buhungiro ihagarariwe na Padiri Thomas Nahimana yakoreye inama yayo ya mbere muri Cape Town muri Afrika y'Epfo. Nk'uko bivuga ngo amanama menshi bakoraga kuri Zoom, aho ari koranabuhanga ntibabonane. Ngiyi ni inama ya mbere bahuyeho nk'abarwanashyaka ndetse bakaba abayobozi ba guverinoma yiswe iyo mu buhungiro. Ni muri inama rero batangarijemo ko kandida perezida wabo ari Thomas Nahimana, ndetse ari hafi kugana ikigaragara kwiyamamariza kuba ku mwanya wa perezida wa Repubulika mu mwaka 2024. Naho mu nama kandi hagaragajwe abadepite bazahatanira kuyobora election mu mategeko mu Rwanda mu gihe bazaba bageze i Kigali. Twayibutsa ko iyi guverinoma y'ubuhungiro ari guverinoma leta y'u Rwanda yamagana yivuye inyuma ivuga ko ari guverinoma
idasobanutse ishinzwe kurangaza abantu muri diaspora kugira ngo nibatahe Kigali ngo bajye kwifatanya n'abandi kubaka igihugu. Padiri Thomas Nahimana avuga ko impamvu yashinze guverinoma uko yangiye kwinjira mu butaka bw'u Rwanda, bityo agomba kuboneka alternative yo kunga abantu kugira ngo bakomeze guhangana na leta y'u Rwanda idashaka gufungura urubuga rwa politiki abantu bose bagiye guhatana. Mu yandi makuru rero Padiri Thomas Nahimana avuga ko nyine ubu ari cyo gihe kigezweho kugira ngo bagiye guhangana na leta FPR mu matora. Thomas Nahimana avuga ko agiye guhangana mu matora, avuga ko niyo muntu wigeze kuvuga ko Perezida Paul Kagame yaba yaritabye Imana, nyamara ubu Perezida Paul Kagame araganje ari Kigali. Ubwo ibindi namwe mujye mwisesengurira muzakurikirana. Mu Rwanda ikibazo cy'abacuruzi b'imiceri n'imiceri yafatiwe muri Gasutamo gikomeje guteza umwuka muke hagati y'abacuruzi n'abashinzwe politiki y'ubucuruzi n'isoreshwa. Mu nama yabaye bagiranye na Rwanda Revenue Authority bavuga ko ubuziranenge batabonamo ikibazo ku rundi basanzwe barangura. Nubwo bivuga gutya ariko hari ababibonamo ikibazo cya politiki cy'umubano utari mwiza hagati ya Tanzania n'u Rwanda. Nubwo Minisitiri w'Abanyamahanga wa Tanzania yaherutse mu Rwanda, Minisitiri Biruta mugenzi we akavuga ko umubano uhagaze neza kandi bagiye kwagura ibicuruzwa. Guverinoma y'u Rwanda biciye mu muyobozi w'ikigo RICA gitsura ubuziranenge bw'ibintu ndetse karongerwa n'abaguzi, avuga ko bahanganye n'amabandi agenda akagabanya iminzani ndetse byinshi mu birangurwa bikaba bitujuje ubuziranenge. Akaba ariyo mpamvu ibi miceri yafashwe. Mu Rwanda muri Kigali kandi hakomeje kuvugwa izamuka ry'ibiciro kubera iki kibazo. Izamuka ry'ibiciro by'umuceri aho byiyongereyeho hafi 500% mu minsi ishize mikeya cyane. Reka dusoreze amakuru yacu mu mahanga. Perezida Trump yongeye kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko gereza zaho zera kubera ko bafungwa bose bakohereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuzana gusaba ubuhunzi ndetse no guteza akavuyo. Umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya avuga ko Trump ibyo avuga ari ibinyoma kandi naho bishingiye ko gereza za Kongo zirimo abantu kandi bafunze. Ibi Trump yavuze ubwo yarahanganye na Joe Biden mugenzi we bahanganye amatora ku kibazo kijyanye n'abimukira. Avuga ko nk'urugero atanga urugero nka leta ya Kongo uburyo abimukira buzuye muri Amerika, Joe Biden yananiwe kubahagarika muri rusange n'ibindi. Tukiri muri Kongo reka tubabwire ko leta ya Kongo noneho yagannye ubutabera irega leta y'u Rwanda mu rukiko nyafurika, urukiko rw'umuryango wa Afurika irega leta y'u Rwanda kuyitera no guhora yibasira itubahirije ubusugire bw'igihugu n'ibindi. Ni ikirego cyatanzwe na Minisitiri w'Ubutabera muri Kongo arega leta y'u Rwanda ku byaha by'intambara ndetse no kuba ijya isagarira leta ya Kongo kenshi bitari rimwe, kabiri cyangwa gatatu. Ni ibirego leta y'u Rwanda yagiye ihakana yivuye inyuma ikavuga ko Kongo ari igihugu cyatsinzwe kwiyobora ndetse gihora mu mutekano muke aho inzego zitagikora, perezida akaba adakora n'ibindi byinshi. Leta y'u Rwanda ishinja leta ya Kongo kuba ahubwo bakomeje gufata ngabo ikinyarwanda nabi ndetse no kubahohotera no kwima uburenganzira. Ibyo bikaba ari byo bitera akaduruvayo ka buri gihe kunanirwa gucyura impunzi ziri mu Rwanda ndetse n'izindi mpunzi zahungiye mu karere kugira ngo zigende zubake igihugu. Minsi yashize Perezida Tshisekedi yashinjaga mugenzi we Perezida w'u Rwanda ko ari we umubangamiye mu mutekano wa Kongo. Perezida w'u Rwanda akavuga ko naho ahuriye nabyo kuko ari M23 ihanganye na leta ya Kongo kandi bifuza uburenganzira bwabo. Reka tubashimire, tubifuriza icyumweru cyiza kuri mwese, tubifurize ibihe byiza kandi Uwiteka abane namwe mu byo mwifuza byose. Bye bye. Naho gutaha nimugoroba amakuru yacu.